PDCC abarim pharohini ra phokai batum ke duan mass resignation chipila. Tata Yodha la pen switch agare ahiring tangrak pen kacheto. West Karbi Anglong District Congress Committee ahin pen sai jokje pen Congress Party ke klembari marpu ke the ke do an ong dunga rata tum pen resignation chipila. Kopia potsi nili tung Congress Party along pen resignation chipinang kokma puluti non ke do bom Congress Party along akimi ang hoy ke do atum abari matum aphan thangta nang langpon pe lapen ke arpu ke do an pusitami owe kimi atum si cherai laplo lasi lapuson arpu nang pekpe lapen man nang pipe pulote aningkan nilitum labang so party kapang tang kopiale long lo pupen mathasi nijang Karbi Anglong district arlo ke do an abarin Congress Party klembang fiatum pen pini mass resignation chipi nang koklo lapen non ke dobom akimi amai pu agostining hi owe kimi lapen owe bari matuma phan angbong anta keplek asonsi padopot keplek asonsi padopon kok ajoini si pini phai kuni ni phai ingkora troxiara ni dongkam mukam forest IBSI hemalong bang pharohini ra phokep arpu dodong Congress klembang puatum Congress along ong dungpen arpu chethansi West Karbi Anglong District Congress Committee asai hemalong an resignation alu chethondam rinti labangsong bongpen rupsing bongrum VP Anthony Teron General Secretary Trosing Teron State Coordinator Assam Pradesh Congress Committee and in charge Professional Congress Committee West Karbi Anglong di Mahasau and Secretary West Karbi Anglong District Congress Committee atum pen keja bonari sang ho atum pen bang pharohina phokep suse atum amina song aphan chi otekang bopsi non amatki majoga party along pusitami kachep ogdunji aphan chisik selang pusi ferangke karjo hot nang than pachini do itu kopi itu menggul dulu suka sangat panas press panas ni mana itu alang tu press tangan pugang ke alah nengi boleh dalam biji pikiran kami kasih kat dua kali dalam biji pikiran kami panggil kuthe itu mesti non itu than itu leadership apa itu ke bare lok ini menang pemilihan ini komplain non itu kita harus alah alom rok kita pemilihan ini dulu bare menang pemilihan le alah soposi itu ningke OCP ningke Congress panggil itu non itu mesti than le tu yo pang thang nanti ante megang ke koson sisa Congress nang pan le phang chu sama pan ke jin so piko nike mane longwal phang chu han be nang pha alom agosti na ni o pha chi hot piu alom pinong pamilya ni chinthong wang pola non lang chewan chomba hinba thomen si bahari ji tangka paisa pi peklem ji mondol tamni tumar ke than porten be ako ni bare lo pisen matang ku nangem hang de ko discuss na muchi bohong hut apiki tu upai be pulomati angge non ke porten api pedelo lasi non ma ke ni tumke BJP ki dun bugali tabne kopia party ni pine na respond lingo ni tumke sofa na sining choi neng kolan politik senon itu pupu tame hoitu mona tum me ke wang ni moni tum ne ke wang ni pure ke ban na si tum na che bhong nang ne ching to nang ne ching ne ka chi bhong nei tum he do nang se ra bang se ni tum na so ne che wang ni ako wang nang li pupe me Dr. Mansing Rong ti phane ke Dr. Mansing Rong pine ke hala Congress ti ke dai pi me ne politik ke la no hang na si moni tum na nang le don sudah dera laris oh sedang mehalan ni kalau alo maju ini sih langi nang ne alo maju ini sih ini kalau bare lo mati lah salah presiden abang kini lagi dia alom ada film nama dia kemarin orang kilo masih tentang tu bang ke langsung kan tentang langsung cerni Pini dak total mostly yang bong pendak West Karbi Anglong District Congress Committee kete senior leaders teman tadu elo sinili tum labang so decision enak ko bang lapu hello je non hejong dak kimi presidency kela dak West Karbi Anglong District Congress Committee ba yes besta ba kapite ung talar has 16 ola sam 16 district long kela lo so kesa dak ni tum ta dak senior
most leader tum hantani tum president apeta handundo pen in charge of president pachobom samay ni samay mane jola mane ikilang rop mane abarim congress aphan lang rop si mane jo akini kunang ko he mane non hejong also aphan asonor ason si president bang ko thik ase la thak program abe he to me society kolam ta the dak mane pamilai pen ka meklem kali mane aman peng bang tipi ithekhi ba senior mustum hande man peng tipi ke debo pen itum ta pamol ni kangyong stame lo je vice president ba in charge of president lo je bari pare stame approach lo je jingwai sai pen itum camera pe na pa nai pa ke mesen pa ke haini phan pe na pot stame importance abe mane senior tum hande importance basi pini bang lang lo ni tum overall ni tum chelang lo lason lo te ni tum claim dun pusta claim click job dun pusta job je yulaso result negative result sialang ni bang kaita emotionally ke bandi pasi bodang te claim ti padukun pe ne jo si claim green yo sin puro mo te so sin dum bang te ke claim tekpo si lason lo te ni tum bang ke claim dun ali belo dalo si itu bang kini so mas resignation itu ada yang sejong tambo mas education so kita ngaku bang segi dambo pakai itu nama siapa Ay nang litum puthot ke bang thui ko mata song long se chapok don thu ko oh la bang ini tu bang normal ke vision and elang itu almost itu mas resignation bang itu dengena mala so pire itu cingwai pa menan la so cingwai pa mi kan non itu anle vision and job ya chok ji ati grassroot long kan itu dolang dan ini ya semet ke na dun nang itu dolang non tu hande workers pote leaders samsa bang lo par ke bang ni da dolang sita possible bang mong de mala bang ke so ki rot ka jing khat ma ni ke morana rason ma bang le de la sini tu ya class wise people non tu first test lo para second class bang ko gitu kalau sama mas resignation bang ini yang Hai kunini bhaing kora Troxy Bor Pathar Police Station kaparlo Rongagora Inglenga rongalong arnikang sampor 5 phora chitim malop ihum kapasang kok tata jodha agaria phan ihum jorhat ana thuben kewang bom switch agaria bang kapasang kok agaria phan kapetong derajok switch agaria bang penangan akan hok dolo birta ke tokbom ahut an ke konat asorlo ne angton pen chinipon pelang lapen kopai ke mi parpik penajok nat arenga hu ke sobang ke birta longpon pelang pusi tami bachinipon kachetong der tata jodha bearing registration number AS05L5144 lapen switch agari bearing registration number AS05L5451 non amat ke doana sai pusetami borpathar raikom sai khatum wangpen ke doana sai chepari dekbo Deopani pen Wilson Teron report Northeast Pay News